Bismillah, Assalamualaikum. Selamat pagi alam semesta beserta isinya. Dari subuh tadi alam Bandung sudah diguyur nikmat hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Alhamdulillah, hari Jumat penuh berkah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yuk kita jalanin aktivitas rutin kita di Jumat pagi. Salah satunya Jumat berbagi. Pagi ini kita jalan ke daerah di Pati Ukur, tepatnya seberang Unikom samping Jekal Holiday Travel. Nah, di sini ada